Praise the Lord. Great to be together again. Whiawhia lava o mawhai ona toi faatasi al tatou mawhatanga I nea whiawhi. O le tatou Aiga Study, ia o lo whaapea ona tatou matamata I le muamua li Ioane mtapu e tolu. Muamua li Ioane alona mtapu e tolu. Mawhai upo e whaongaina le nea whiawhi o whaipo e wha e o sfulu. So we are looking at 1 John chapter 3, verse 4 to 10 will be the portion of scripture that we will be covering this evening. So, Ngāti Whamamole, tatou tama, sau mea se te talo, ia mole amataina le tatou Aiga Study I le nea whiawhi. Thanks, Dad. Talo wha te tere rawa, no mātou tua. No te te inga manuia I le nei yaso, ia e maise le nei wa yaso. Ia manoa mata no whiwhoi, wa e sa mea mo nei mawhtanga o no le awa o ima pea o la upu. Mātou talo wha te tere rawa I le nei a manoa sa mea. Ai whakta I lango pa ia I logo whio mai I te whamatala loto, ai sosuani I o mātou loto. Ia whamatala tala ina lau whionga, a le fo ia mai vai. Mo le awa o ina o la upu I rei pogo. Ia vea pea lau whionga ma upu whamalosi ia avea whamalosi. Io mātou tangata, ia mātou whakaitari atu I aso logo whio mai. Ia la mātou talo whakata Yesu o no lo suafa, kuore no wa au tuai. Amen. So during Aiga Study, we've been learning about the book of, the first book of John. Ia mana tua e tātou, le tusi lea a Ioane, o le tusi fo le apostolo. So this is the apostle John, and this is his final epistles. And so, I le tusi lea a le Ioane, o lo tātou mata au maia e Ioane mo le tangata whaatuatua ni tofotofonga. Po ni suenga e tofotofoina I lo whaatuatua po oe o le tangata talitonu. Pini suenga la iti. Pese awala whai o whiana e malama ia le tusi lea Ioane. O le suenga mua o le tofotofoina o le talitonunga o le tangata whaatuatua ia Yesu Kerisiano. So remember, the first test that John puts in his epistle is that we need to have a strong doctrinal belief around the teaching of the Jesus Christ of Scripture. Lua, o le awa oina o le agasala, o le mta upu lea o le agasala. E tatau ona I loa e le tangata talitonu ma le tangata whaatuatua. Le awa oina o le mta upu lea o le agasala. The other strong doctrinal test that we see in this particular letter is understanding sin. And so for a believer, we now understand that while we are here in the flesh, we will sin. Le tangata whaatuatua ma le tangata talitonu, e wi lava ua whaaulaina o tātou anganga, ai le taimi e agasala I tātou, e I taimi tātou te sese ai I luma o le atua. Ai o le afiafi le nei, o le autu o le tātou pia le vaenga le wo o ia le tātou o aonga. Whamai le autu, e le mafai o na taua faatasi le Kerisiano, ma le ola pea I le agasala. O le upuna ese ai nā, ma le whaupunga le whaapea e iei le taimi agasala ai le tangata. Whatuatua. O le sesenga o le upu lea o le tātou autu le afiafi le nei, e le mawhai o na taua whaatasi le tangata Kerisiano, ma le ola pea I le agasala. Mo no le sesenga, o le tangata Kerisiano e iei teini e agasala ai, o na le tātou te I le tino. O le tangata e le whaatuatua, o le tangata lea e le I whanau fōwina lona o langa, o le tangata lea e ola pea I le agasala. E whai pea le agasala e le I whanau fōwina le olanga a e ola pea I le agasala. So, o le se senga le nā o vaina I lua. So, we know that as Christians, in 1 John 1 verse 9, it says, in verse 9, we say, if we confess our sins. So John is saying that as believers, we will fall. Because in our humanness, we will fall.
But he says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins. But in chapter 3, verses 4 to 10, we're looking at a portion of John's epistle or his letter that talks about the Christian's incompatibility with sin. So a Christian cannot sin. So you might be thinking, is that contradicting itself? That we sin, but now he's saying we cannot sin? So the difference here is found in chapter 3, verse 6 and verse 9. Because if you quickly look at verse 6 says, whoever abides in him does not sin. And in verse 9 it says, whoever has been born of God does not sin. In other translation, it adds the word, and does not practice sin. See the difference? So a believer, there'll be times when we sin, but this particular portion of John, verses 4 to 10 in chapter 3, it's addressing the practice of sin. So therefore, it's addressing those who are practicing sin. Who are they? Non-believers. It's habitual sin. In that word habitual, it's the habit of sin. Therefore, that heart is not yet saved. And it's saying that Christians, we can't be practicing sin. We may fall into sin, and we confess and we come back to the Lord. But if you're a Christian, you can't still be living in sin. Maua mai. A whai o oe o le Kerisiano, e le mafai o na taua faatasi, oe le ua taua o le tangata faatuatua, ma le tangata e ola pea i le agasala. Pela o le mta upune na o lo tatou va ai nei. Ai va ai fulu whai puse fulu. Whamai le whai puse fulu o le tatou mta upune tai au nei. Ala fiafine nei. O le mea nea ua i loa ai le whanau o le atua, ma le whanau a le ti a polo. O i lātou uma o e le whai lea miotonu, e le mai le atua i lātou. So o le aunga ato le fiafile nei, ma le tatua o unga, o e le whai lea miotonu. Tau maua mai le ano le o unga o le fiafile nei. So e mamafa i le whaalongo, ai o le tāua i o le mataupu. Tau maua mai, a wā, o le mafuanga i mafai le whaalongo, ona a le whaetete le tangata Kerisiano, o le mea leo tatou wa aia i tonu o le ekalesia i ona po nei, ua o mai lava le ola o le tangata i le agasala i tonu o le ekalesia. If we are not careful as believers, we see sin now appearing in the church. Why? Because people claim to be believers and yet continue to live in sin. So that's what we're going to address through these verses, because we know that 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creation. Manatua le lua koranito alon ta poe lima, fa upo suma fitu fai mai, a whai o ia keriso faatasi o le tangata fōu ia, wa mawai mea tuari, whaauta ua whaa fōwina mea uma. So o le lui lea au mai le tusia Ioane le fiafile nei, a whai e ta ua oia le tangata Kerisiano, ia e loa ma mauti noa, e le mawhai o na ta ua faatasi ta ua ma le agasala. Le agasala lea o lo tala noa ai, e leo le agasala, e agasala ta ua ona o loo iai ta ua le tino. Ai leo lo tala noa, e le mawhai o na whaia pea i ta ua le agasala. Pea whai ua whanau fōwina o tatou loto. So, e ta tau lava o na mata ala i tatou le au Kerisiano. E le si whai upuna, se isu e fo whaamole mole le lua koranito o tatou suma tolu. We can all flip over to 2 Corinthians 13. Lua koranito o tatou suma tolu.
Peo nei manatu e a mata ele tato tala noanga le nia fiafia. Amen. Amen. 13 verse 5. If you've got your English Bible, please. Fale, have you got that? Yeah. Verse 5, please. 1 Corinthians. 2 Corinthians, sorry. Sorry. 13. 5. Lima. 2 Corinthians 5. 13. Oh, 13. Sorry, 13 verse 5. Yeah. Okay. 2 Corinthians 13 verse 5. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified. So that verse there really is reflecting on how we should wear the lens tonight. Because tonight, we have to really examine ourselves. And not only tonight, every day. Yeah. Paul is saying, examine yourselves. He's saying, as to whether or not you are in the faith. It says, test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Pe ole fesili le au mai e Paulo I le lua Korinto. Mampu whaina whaita wina whamanui. Nā tofta fo ia o tau ia te o tau. Oa o tau ia whātua tua. Tina su e suei fo ia te o tau. E tau te nei loa ea o tau roto. Wai te tonu ia te o tau o Iesu Keriso. Pe a whai ua le te telo o tau. So te nei o le luki le ta atia mai I e Paulo I le e kalesia le I Korinto. Ai mawhai fo ina ona o au mai le fiafile nei e vea ma pe se ta iala I a tato manatu a. Ina ia ole aunga a to le mta pule au me Ioane le fiafile nei nei whai pui o le a tato whai tauina. Ina ia fili su e fo lava oe ia te oe. Tofo I fo oe ia te oe. Po o mauti noa le winga o le whaolatanga lea e te tautala ai. Amen. Amen. Ngai peo na tato whalolongo le susa. O le atua, na te sila fia, mea uma. E pei o se mea ta atia fua, I le sila whanga le atua. Lea, le loto le tangata. So le o le Kerisiano e tautala mai I ana whaamtalanga. Ai o le Kerisiano o le suia ma le whanau fo wino le loto. Pero le aunga la nā tatum ta aku le apiafili nei. Tonight you're going to hear that it's not necessarily the professing Christian, but it's the practicing Christian. Right? Amen. That we're not just professing that we're Christians, but that we should be practicing. Yeah. Amen. And that we're not habitually in sin. We're not living a life of sin when we're still saying that we're Christians. So let's go to our text this evening. So tato wola tato mtaku le fiafile nei. A yelo tu si Samoa fa mole tato faatasi mai. Fai pue fa se o fai pue skulu. O lato uma ia. O lato uma rama o e fai le agasala. O lato soli fo I le tula fono. O le agasala o le soli tula fono la balea. O oto I loa fo ina whaalia o ina. Ina ia ape e se ina e ia ata tomo sala. E le o ia te ia fo I se agasala. E le agasala se tasi o e tu mami a te ia. O e agasala ua le vaai o ia ia te ia. Ua le iloa fo I o ia e ia. Le whanau aua ne I whaasese se tasi a te o tonu. O le whaile a mi o tonu. O le a mi o tonu lea. Whaapei o na a mi o tonu o ia. O le whaile a masala. Mai le tia apolo lava ia. A wāua a masala le tia apolo tanga le anatanga. O le mea lava lea na whaalia mai ai le ano o le atua. Ina ia whaalumatia e ia na luenga a le tia apolo.
O lato uma o e ua whana mai I le atua, lato te le whaia le anasana, a wā o lo o tū mau I tonu ia te e lato lana fua, e le mawhai foi o nā masala, a wā ua whana o mai I lato I le atua. O le mea lea ua I loa ai e whanau a le atua, ma le whanau a le tia apolo, o e lato uma o e le whai le ami o tonu, e le mai le atua I lato, a toa ma e le alolofa I o lato uso. I'm just going to read verses 4. Verse 4 reads, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Before we get into our study, is there any questions so far with regards to what you heard from the introduction? E se te sili e fia malam lama, e se sili mele e tau mata lia, e tato mata atu. Lia? Yes? No? So, Yeah, fine. so just some clarity. So, practicing sin is sinning on purpose? You can call it that, because when you sin on purpose, that's done with the intentions of your heart, Yeah. and that it's the whole notion of continuing to do a lifestyle Yeah. of sin. Yeah. So I would call it the same thing too. Yeah. Mm. Habitual. Habitual. It's that word habit. Yeah. Yeah. So if you call yourself a Christian, and you see that in your lifestyle there's still the same habits of sin, we really need to come back to that Paul question, eh? Yeah. Examine yourselves, test yourselves if you are in the faith. Does that make sense? Yeah, that Yeah. makes sense. That's a good question. Thank you. SSC, Fesili? Malama? Cool? Okay. So, in the whaipoi whā, e mau e le tatou manatu mua mua. O le manatu mua mua, sin is incompatible with God's law. Today, out of these verses, we're going to see the Holy Trinity and how John brings the aspect of sin and the incompatibility with the Lord God in its triune state, which is really beautiful how these verses are broken up. So the verse 4 talks about sin and its incompatibility with God's law. O le manatu mua mua, e mau e whaipoi whā, o le agasala, e le ioe le agasala, I le tū la whono a le atua. Wha mai le whaipoi whā, o I lato uma lava o e whai le agasala, ua lato soli foi I tū la whono. O le agasala, o le soli tū la whono lava lea. O le manatu mua mua, o te whiatala noa I le mawhai ona o faatasi pe e le I oe le agasala I le tū la whono. A tatou manatu I le atua, o le atua e paia. Na ia au mai ana tū la whono I ona tangata, ina ia whaapea ona ave ona tangata o se nue vavae e se ina mai. I tū whaapau o le lalongani. E whapea nā fo I lale whina ngalo le atua I lona au mai o ana fola folanga e ola I le tangata Kerisiano, ina ia ola vavae e se ina mai le tangata Kerisiano, mai le lalolani. O le lalolani, o le agasala. So when we look at verse 4, it says, whoever commits sin also commits lawlessness. We know that the law is holy because it's God's law. He first and foremost gave his people the law so that he could separate a people for himself. And that was found in Moses' law and Israel. And the same can be said for God giving us his law, his purpose, his will, so that he can separate a people unto himself through you who are a believer. So when we read verse 4, it says, whoever commits sin also commits lawlessness. It says that sin is exactly the same of disobeying the law.
E te longo fia, o le whai mai le tusia Ioane, whai mai ua tu faatasi le agasala, male soli tu la fono. Ai manatu iei, e solia tu la fono al malo, e sala oe. A le lai whai mai le Ioane, ua tu tusa le agasala, male soli tu la fono. O le soli tu la fono o le peo mele whai mai fale wa e loto iei. Wa e le fina ngalo e whai le ami o tonu a le atua. Wa e musu e whai le fina ngalo o le atua. Wa e liu ese mai le whaatinonga o le ola soifua e tusa o tula fono a le atua. Maua mai. Lona winga, a whai olo e ola i le agasala wa tutusa o e mane tangata e soli tu la fono. So when we look at sin, John says that sin is lawlessness. Sin is disobeying the law. So when you disobey God's law, that's probably where Fale's reference is that it's now become an attitude. It's a heart issue now. Because if you choose to disobey God's law, that's a heart decision. You've decided to walk away from God. And that's why sin is incompatible with God's law. It's that life of practice. If we read verse 7, it says, little children, let no one deceives you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. We see the word practice there. In verse 9 it says, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him. If we read verse 10, it says, in this the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God. So that word practice is appearing throughout these verses. So if you practice sin, you're deciding to live a life that continues to disobey God. And that's the first part. Sin is incompatible with God. We read in verse, if we can all flip our books to Matthew 7. So if we're to see if I'm on mole in Mateo, lanumta koe fitu. Tato tautala noa sa mea lea tua mea lea nanga e le o le tino mai o mea ai e wha lea nanga mea lea tua. Tato ba ai le unga o le tangata e au auna na o le tautala mai le upu mai utu ai le wha maoni le loto. O le unga lea o le tangata na whaipu e lusu matasi o lusu matoru. Whai tau mai whama mone dad. Risa watu i le malo o le langi i latu uma o le whaimai i a tau le aliie o le aliie. Na o le na te whaia i na ngaro o ta maa o le langi. 22. E tō tele latu te whaimai i a tau i le aso. Le aliie. Mātou tele i perofetane ea i lo ingoa. O lo ingoa foi i na mātou tulia ai te moni. O lo ingoa foi i na mātou whai ai wā e na te. 23. O na o tau tino atu ai lea i a te i lato. O te re i loa lava o tau. I nā o ese ia o tau i a te au. O tau o e whai a mia lea. Le unga o le tangata na ona tautino o i o le Kerisiano, ai o lo whaia pēr le amio le anga. Mau mai le anganga o le awhionga le atua. Le anganga le ana tusi ai e Ioane le tusi. Le whai mai e le whai umo mua lava o le tatou tusi le awhiawhile nei. O i lato uma lava o e whai le agasala, ua lato soli foi le tū la fono. Wha mai le tangi e tangata nei, wha mai le ali ie. Na o le na te whaia o i whamai Jesu e le sao atu le mālo le langi lato uma o i whaimai a te au leari ie na o le na te whaia le whina ngalo o le tamā o le tala noa tātou e le mawhai o na o faatasi pe mafuta faatasi le agasala ma le atua le tamā e le i oe le agasala i le tūla fono a le atua. O le matautia ia ona la
A tātou wa awa ai I mea lea tua, o mea lea tua, o lana tū la whono, o lea nganga ato lea tua, ina ia tū, whaatu mawina lana tū la whono, I o tātou roto. So when we look at that book in Matthew, can someone read it in English, please? Matthew 7? Matthew 7:21. Yes, please. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. 22. Yes, please. And up to 23, please, Vale. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. And that's what we're talking about tonight, right? Amen. That he who sins practices lawlessness. Sin is lawlessness. And Jesus speaks in those words about those who profess, those who say they're Christians, but live continuously in a life of sin. At the end, it says, many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, done many wonders in your name? What does that sound like? That sounds like people that are going to church, right? Yeah. That sounds like so-called Christians. But he says, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. That sin is incompatible with the law of the Lord. Au lea nganga atua o lea tua, mana ia tusile eskielu. So faita wina le tusia eskielu, alona mta koe tolu se fulu ma leono. O le upu lea tua, I le whea ngaina tuai, ai o loo manino lea nganga o lea tua, malona fina ngano. Fa mai le upu lea tua, a wā o te avea o tau ainu ese, ma o whaapotopotoina o tau mainu ese uma. Ma o au maia o tau I lo o tau lau ele. Ona o sausawina lea o tau I le vaimanino. Ona mamai lea o tau. O te whaamamai na foi o tau I lo o tau leanga uma. Ma o tau tupua uma. O te avatu foi iate o tau le loto fou. Ma o tui te tonu iate o tau le nganga fou. O te ave esea le loto ma a yo o tau tino. Ma o avatu iate o tau le loto a ano. O te tui nā atu lo wanganga I te tonu iate o tau. Tau te sawa vali ai I au tu la fono. Tau te ana foi I au whaamasinonga ma o tau whaia. Le fina ngalo le tamaa. Na ia ave eseina le loto ma a. O le ale atalena, o le ave eseina o tatou tangata tuai. Ai wha mai o te tui nā atu iate o tau le loto a ano. O le ale atalena, o le whanau fo wina o tātou loto. Wha mai le whai pui lusu man fitu, o te tui nātu lo wanganga I te tonu I ate o tau. Lona nganga pa ia, e tuina mai I te tonu o le loto o le tangata whaalaina. Romans 6, please, if we can flip our books to Romans 6. Roma anam ta apoi ono, so ina I tātou tusi whanau mole. Pamele Roma anam ta apoi ono, whai pa suma le ono, suma fituma suma vali. So te leilo ea, o le tau te tuina atu I ai o tau e whai ma au auna e ana I ai, o ana au auna o tau te ana I ai. O le ana sala e o ai le oti, o le ana e o ai le ani o tau. A ia whaafetai I le atua, e o I lava I na whai o tau ma au auna ale ana sala, a ua o tau ngā wai nei ma le loto I le wha o le mata upu, na tuina atu iate o tau, ua tu sau noa foi o tau nai le ana sala, a ua whai ma au auna ale ami o tau. Ina ia tātou, wa leto e ana pe au auna I tātou I le ana sala. Wa leto e vea I tātou ma polonga o le ana sala. Aia, o le whina ngalo le atua, ina ia tātou whaia lona whina ngalo. When we read Romans 6, verse 16 through to 18, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one's slave whom you obey, whether of sin leading to death,
or of obedience leading to righteousness. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. So we no longer live in a life of sin, because sin is lawlessness. Sin is incompatible with the law of God, that we are now slaves to righteousness. Praise the Lord. Ah. So le vaina mo le na. Le vaina lua e maua I le whaipoe 5 e o le whaipoe 4. Se whaitau mai whamon mole ua outou I loa ia, ua outou I loa foi. Na whaalia o ia ina ia abe e seina e ia. Sorry, mo mole Ioane, so e foi tatou tus whaitau. Whaipoe 5 e o le whaipoe 4. Ua outou I loa foi, na whaalia o ia ina ia abe e seina e ia a tatou sala. E leo ia te ia foi se agasala. E le agasala se tasi o e tu mauri a te ia. O se agasala, ua lewa ai o ia ia te ia. Ua le iloa foi o ia e ia. Le whana ue, aua ne I whaasese se tasi a te o tonu. O le whai le ami o tonu. O le ami o tonu ia. Whape o na ami o tonu o ia. O le whai le agasala. Mai le tia apolo na vaia, a wāua masana le tia apolo tale a matama. O le mea lava lea na whaaia mai ai le alo le tua. Ina ia whaamatia e ia mai hanga le tia apolo. Before we go on, is there any questions from the first part? E se vesili me le vaina mua. All good? Yeah. Cool? Okay. O le vaina luna lua, vaina mua, sin is incompatible with God's law. O le agasala e le ioe I le tūla whono le tua. Vaina luna lua, me whaipue 5 o whaipue 4, sin is incompatible with the work of Jesus Christ. E le ioe le agasala I le ngaluenga maea a Yesu Keriso. A tato whaitau le vaina mua, whaipue 5 whamai ua outou I loa foi, na whaalia o ia, ina ia abe e seina e ia a tātou agasala. O aile o ia lea, o Yesu Keriso. Na whaalia o ia ina ia abe e sea a tātou agasala. O le agasala, e le ioe le agasala, e le mafuta faatasi le agasala, e le fia le agasala, I le ngaluenga maea na whaia e Yesu Keriso. A tātou haava ai, ina ua whaolaina loa ngana. Ina ua talitonu oe mai whaatuatua I le atua, ma whanau fōwina loa nganga. Na e ino ai le agasala a. Na e whinau ina ia avea oe matangata e ola mo le li. Na whanau fōwina lo loto. Na e manao ina ia tuli loa le mea le whai mai ai le tusia Roma. Ina ia avea oe ma polonga a Keriso a. Ina ia avea oe ma au auna a le atua. Ina ia awane toi whaapolonga ina oe ele agasala, a ia vea oe ma polonga a le ami atum. Pei o le mena le tuli loe oe ina ua e whanau fōwina. O le manatua fo I e tātou le awa onga lea o le tawami atum wina a. Ina ua whaola ina I tātou. O le mea na maua I tātou ina ua whaola ina tātou. Na tawami atum wina I tātou. Amen? Ta'wamio tonu ina whakopoe ma le fua a. We were justified. Ina ua tali tonu ina e oe Yesu Keriso. Ina ua whanau fōwina loa nganga ma ua whaolaina oe lo loto. Na ta'wamio tonu ina oe e Yesu Keriso. Na ta'wamio tonu ina fua I tātou e Yesu Keriso. So I whole le tu si whamon mole le Roma e tolu, a ngona whaipue 2:4. Roma e tolu, a ngona whaipue 2:4. Romans 3, verse 24. So you remember and you recall the moment that you believed in Jesus Christ.
when you heard the message of the gospel and something happened, there was a stirring in your heart, you remember that time, you recall that moment that you made that commitment to the Lord. It might have been through a prayer, it might have been on your own in your room, it might have been with a good friend of yours, it might have been in a gathering like this. But each and every one of us remember that experience, right? Or remember that time, because that's something that's between you and the Lord. But when you were born again, Romans 3 verse 24 says, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. So when we're talking about that, sin is incompatible with the work of Christ, because the work of Christ is that when he redeemed us and when we put our trust in him, we were justified. Praise the Lord. So lela fa mai tatu fa tau mai faatasi fa mo fa pelu so na fa ia ua taua mi o tonu ina fua ilona alofa tunua ile tomiola e a Keriso Yesu. Ua taua mi o tonu ina fua ilona alofa tunua ile tomiola e a Keriso Yesu. Ina ua whanau fo wina lo tangata. Lela fa mai ele mata upule tai au ni ua o tau I loa foi na whaalia o ia ina ia abe e seina e ia a tātou agasala. Ina ua whanau fo wina lo langa ia e loa mamauti noa Kerisiano le ngaluenga whai a Yesu Keriso e le I oele agasala a na le whai mai e le o ia te ia foi se agasala, e le o iai se agasala ya Yesu Keriso. Does that make sense? It says there at the end of verse 5, it says, and you know that he was manifested to take away our sins. That's the redemption that we have in Jesus Christ. That when we believed in him, that we were justified freely, right? And then it says, and in him, there is no sin. Sin is incompatible with the work of Christ. We need to understand that. That's why we don't habitually live a life of sin. That's why I would encourage all of us, including myself, that we not just be professing Christians, that we be practicing Christians. Because I wouldn't want to be just a professing Christian, and then my life is still a habitual, ongoing life of sin. Because then, therefore, I go back to the Corinthian test and I examine and test myself and realize that maybe I'm not. Praise the Lord. Amen. But we've been redeemed. So remember, when we believe, we were justified. Manatua, ina ua e tani tonu, ua takwami o tonu ina fua I lea oe. A ia manatua fo ina tato. Mai a ona takwami o tonu ina I tato. Ona alia. Dale, lesi vaina. Sanctification. Sanctification, right? Now if I sound more. Sanctification. So wola. Oh, that's not an A, that's a D. Wola, ina. So vainga ia le soifuanga le Kerisiano. Oa onga fo I mea ia. Ana tua. Pio a onga tāua lava ia I le olanga whaavai o oe ma'u le tangata Kerisiano. These are some foundational doctrines. These are foundational teachings that you and I need to make sure that we understand, right? That when I first believed in Jesus Christ, I was freely justified by his grace. And I'm so unworthy of that. But then as soon as I believe, I then obey and start practicing being that Christian through sanctification. And that's an everyday process. That's a daily process. You don't get justified every day. You get justified once when you believe. E faatasi ona taʻawami o tonu ina fua I tātou, e sea, ona ngā wenga mai a Keriso.
Ai o le olanga ia so uma, o le ola faa ba e ina. O le vainga lale nā, a so uma lava taimi uma. Nā le whai mai le mua le Ioane, mua le Ioane a mona mta uku mua, whai pui fitu. Whai mai aia whai tātou te savavali i le mana malama, whapei ona iai o ia i le mana malama, ona tātou mafuta faatasi ai lea o le tasi ma le tasi. O le toto fo'i o le Jesu Kerisiano nalo, e wha mamai na ai i tātou, I agasala uma lava. So that's the power of the work of Christ. That's the power of his redeeming blood. That's the power of his death and resurrection. But sin is incompatible with the work of Christ, right? So those who continually live in a life of darkness, whose hearts are still darkened by sin, it says there in verse 7, little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. So we're talking about sanctification, right? That we as Christians should be practicing righteousness. Praise the Lord. In verse 8 it says, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. A tatou mata e whai upu e walu, fitu nei whai mai, le whanau e aua ne I whaase se tasi ia te o tonu, o le whai le ami o tonu, o le ami o tonu lea, whaapei o na ami o tonu, o ia. Mana tua fo ia le mafua anga na laiona tusila Ioane, ona ua tele, ma ua tupu tele, le mea whaase se. Le ale mea ne o lo tupu le vitamine, o lo tupu tele, le mea faatasi. Wheme wo mai le agasala, wo o mai I te tonu o le e Kerisiano. Ma whangara nā le toe e toi fo'i e tātou le upo le atua. Toi fo'i tātou le awa o ina o le ngaluenga mai ana whai e Kerisiano. Ai sea, ina ia mau e tātou le ola whapa ia ina. Ina ia tā lai pēr le tāua mea tonu ina fua. Why do we have to come back to these doctrines? Why do we have to come back to the doctrine of justification, the doctrine of sanctification? Why do we have to teach the complete work of the cross and the resurrection of Jesus Christ? Because it says there, it says, little children, let no one deceive you. Deception is rife in the body, in the church today. And this was written 2,000 years ago. Has it changed? No. And actually getting worse. We're even trying for our kids not to give in to the deception. So we can protect them as much as we can through our encouragement, but through our prayers. But John is writing exactly the same thing, and the Spirit of the Lord is saying exactly the same thing to us. Let no one deceive you. Amen. Whamele tito alona tāu koe lua. Kai pasuma whāolo I ai le whaamalosi a Paulo se tasi tai le Kerisiano. Ha maua tito na e lua whamangore kai pasuma wha ia. O le na fua ina mai o ia e ia mo I tātou. E tongi o la ai I tātou ai le solitu la fono umalapa. Mai a whaamama ina mai e ia e whai mona. O lona lava nuhu e ma ele ngā I ngā luenga le nei. Could we have Titus in English, please? Titus chapter 2, verse 14. Who gave himself for us to redeem us from all lawlessness, and to purify for himself a people for his own possession, who are zealous for good works. Praise the Lord, that he would redeem us. That's the complete work of the cross. But sin is incompatible with the work of Jesus Christ. Amen? So, Ioane lona lua, o le agasala, e le mafai pe le ioe le agasala le tula fono le tua. Lua, o le agasala, e le ioe le agasala I le ngaluenga mai a Jesu Kerisiano. A oe mao le tangata tele tonu, e ao o na tātou I loa, aisea, kaua ni whaase se I me tātou. Ai e whaamalosi oe le tangata Kerisiano,
Ia I loa mai mauti noa tofo ifo oe ia te oe. O iai le whātuatua. A whai le ai. Pei lau tato tau kule peru whai nei sau whiwhiringa. Le aso nei. Amen. Nei le loe oe po o wātai au. Ai le lau tato I loa, e le ma whai ona tau tala lo fufonga mai whaape I fo o a o le tangata Kerisiano a o e whaia pea le agasala. Kei vai ma muni e maua whai pua iwa, maua whai pua spuru. A maua wha sa moa wha muni o lato uma ia, o lato uma e ua whanau mai ia tua, lato te le whaia le agasala. A wā o loo tu mau I te tonu ia te I lato lana fua, e le mawhai o na agasala. A ua whanau mai I lato le lea tua, o le lea ua I loa e whanau o lea tua, ma le whanau o le tina oro. O la tau uma o e le whai le amio tonu, e le mai le atua le la tau, a toa mai le alolofa I o la tau uso. In English it reads, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin, because he has been born of God. In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. O le vaenga muli, sin is incompatible with the ministry of the Holy Spirit. O le vaenga muli tato te vai I persona lona tolu o le ainga atua. O le agasala, e le I o le agasala, ma le ngaluenga a le anganga paia. Fa mai le vaenga mua o le whaipueiva, o I lato uma e ua whanau mai I le atua, lato te le whaia le agasala, a wā o loo tu mau I te tonu, ia te I lato lana fua. Ai manatua le tala noanga a Yesu Keriso, maniko temo, manatua le tala noanga na. Se sui me tato tu si le Ioane alona ta apue tonu. Ioane alona ta apue tonu, o loo iai le tala noanga a Yesu, ma le tai lea o le nuo Israelu po se tasi le au Farisaio, niko temo. When we look at the first part of verse 9, it says, whoever who has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin. Praise the Lord. And if we remember the discussion around being born again, the most famous one is the conversation between Jesus Christ and one of the Pharisees, Nicodemus, and that's in John chapter 3. Let's look at John chapter 3, verses 5 to verse 8. Maua whaitau whasamoa ia. Tania tu Yesu, emoni, o te whai atu ia te oe, a whai e le whanau se tasi I le vai mai anana, e le mawhai o na sao o ia I le malo le tua. O le ua whanau mai I la le tino, o le tino lea. O le ua whanau mai foi I la le anganga, o le anganga lea. Aua e te ofo, a wana o whai atu ia te oe, e au ina toe whanau mai o tau. E angi le matangi I le mea e loto I ai o ia, e te whaalongo foi I lona ani, ai e te le loa le mea na sawai, ma le mea e alu atu I ai, e whaapea I lato uma o e o whanau mai e anganga. Praise the Lord. In that verse, in those verses 5 through to 8, I'll read in English. And in the conversation with Nicodemus, Jesus encouraged this Pharisee with regards to being born again. And in verse 5 to verse 8, he says this: Jesus answered, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the
the Spirit. Amen. Te loa e na ua whanau fo wina la o langa. E tutusa le leile whanau o loa nganga, ma le whanau mai oe i le tino. E tutusa lava mea na e lua. Ai se a e whanau i le tino, o e whanau i le tino. Ai a whanau fo i la loa nganga, o le tangata fo. Le na tatou whaangununga le amatanga o le tatou study. Sewa ia ke riso o le tangata fo ia. Ai whamaina le whai pule a Ioane le whiawhine nei, o i lato uma e ua whanau mai le atua, lato te le whaia le agasala, a wā o tu mau i totonu, ia te i lato lana fua. O le ale fua, o le ngana pa ia. Praise the Lord. What is the seed? The seed is the Holy Spirit. That when you are born again, we are baptized into the body of Christ, and we now have the Holy Spirit who dwells in us. Therefore, sin is incompatible, or sin can no longer work together with your new creation. Why? Because you are now have the Holy Spirit indwelled within you. Praise the Lord. Amen. That's for all of us as believers. So when we look at the verses today, in verse 9 and 10, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Again, there might be some of us saying, oh, but what about 1 John chapter 1? Yes, as believers, because we're in the flesh, there will be times where we trip up. Who's tripped up this week? Me. Praise the Lord. I definitely trip up every day. Right? You know, I try, but I trip up. I mess up. But we're so thankful that we can confess our sins before the Lord. That we can come to Him. That is my life of practice. That it is a life of sanctification. Ioi, e agasala tātou. Ai le tu mau pe tātou i le agasala. E le ohola tātou i le agasala. E se senga nā o le tangata whanau fōwina. Amen. Tau noa mai le anganga o le upo le atua le whiawhine nei. E le mawhai ona, e le ioi le agasala i le ngaluenga le nganga pa ia. Le fua lea ua i titoni a te tātou, na le whai mai le whai upo se furu, o le mea lea ua i loa i le whanau a le atua ma le whanau a le tila apolo. O i lato uma o e le whai le ame o tonu, e le mai le atua i lato. Mela nai te tau ene whai te tātou. Amen? That's why you need to be aware. We need to discern. We need to first and foremost look at ourselves, examine ourselves, test ourselves, and then we need to be able to discern. Okay, what's deception? What's the deceiving part? Am I testing what Freddie's teaching? Am I examining what Freddie is teaching and actually going back myself and saying, okay, then cool, that's a tick, that's a tick. There's a question mark there. I need to ask Freddie for clarification. Yeah? So, a tatou wa ai le ngaluenga le nganga pa ia. O le ngaluenga le o lo whai le nganga pa ia yaso whaisa. Amen? O le ngaluenga le nganga pa ia ina ua whanau fōwina le tangata le tutong. E le teimi e te no whai mai mawhau whau ua o se se mo le ri ia. O i e le teimi o te agasala ai. O le nganga pa ia le nao o musuina lo roto. Praise the Lord. You know, there are times when you are convicted and you feel, man, I feel really bad that I thought that I saw that I did that, and I'm convicted in my spirit. That conviction is the work of the Holy Spirit in your heart. And that's what makes you come back to the Lord, right? You come back and you humble yourself and you say, Father, I confess. Or you come back to someone that you trust and say, hey, Dad or bro, can you pray with me? This has happened. O le nganga o le atua i ngā lua e le tangata whaolaina. O le tangata o lo iei pēr le agasala. Ea, e una, le maua le mtaupo le peru e ina wha ma ina. That's why we've got to be careful. Because if you don't turn away from sin, your heart becomes hardened and hardened and hardened against the will of God.
We don't want anyone to land there. Praise God. Praise the Lord. Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse 15 talks about having the mind of Christ. Ile mo mo ko ni to ona mta o lua. Na fa o mata to a. Mo ko ni to ona mta ko lua fa to suma lima. No mai ale tangata fa ale nanga. E fa masino e ia I mea uma. Ai le fa masino ina o ia e se tasi subono. Awa o ai wana I loa le fina ngalo le li. Na te awa o ina atu o ia. A ua tātou maua le fina ngalo o Keriso. In 2 Corinthians chapter 2, 1 Corinthians chapter 2 verse 15, and it talks about having the mind of Christ. Chapter 2 verse 15 reads, "But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one." 16, "For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ." So tonight we've looked at these portions of scripture through the Trinity or the Triune God. Manai o le nea whiawhi, ino mawhai ona tātou a wina nei whai upu ia. Aia o wina mai le tolu taspa ia, perisona e tolu o le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nanga pa ia. O le nanga ina ia e whaamalosi. O le nanga e le mawhai o na ola I tātou I le agasala. Nei le lai whai mai le whai upu le naa, whai upu na e iwa o I lātou uma e o whanau mai le atua, lātou te le whaia le agasala, a wāolo tu mau I te tonu ia te ia, lana fua. So, finishing off on verse 9, "Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God." Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. That brings us to the end of our study tonight. Take away some of those notes. I'll send out the notes to all of our Aiga so that everyone's got these notes with him as well. Ai alu to whetau, manai o le awa uina o le tusi lea Ioane o le tusi o lo o iaia, o lo o iaia, o lo au mai ia nei tofo tofonga mo le tangata whātua po le sipu whaasamo, po le mo nei suenga la iti ngai I mawhai ai le tangata whātua, po o tu mau I le whātua pele ai. Peila le whiawhile nei, e le mawhai ona ola le tangata whātua I le agasala. Nei le fia pe le ioe le agasala I le tūla whono le atua, e le ioe le agasala I ngā wenga mai a Yesu Keriso, e le ioe fo I le agasala I le ngā wenga le anana paia. So, we cannot live in sin because sin is incompatible with our eternal God. This God that we serve, the God that we serve is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And so when we broke that down tonight, it was really great to see that the work of the triune God that we serve is the reason why we are practicing Christians, not just professing Christians. Amen. Praise the Lord. Amen. Yeah, le tua. I'm going to finish this off with prayer so that whoever's listening online as well, we'll pray together and then we'll finish off tonight. Amen? Amen. Let us pray. Whātai tele lo mātua tua le ni piafi. Lo wha maoni, o mātua wha ngolongo au e tala noa, au e aoai. Ia te I mātou, mai loa whionga pa ia. Tamā, ia vei mātou, le na o na whaalongo, a ia mātou whaalongo, mausitai, mawhaia, lau upu pe ona mātou whaalongo ai le nipo. A tai foi o lo whamanatu mai le apostolo Ioane I le ia mātou whaavaai, ma ia mātou mataala, aua ni whaasese ina I mātou, tele mea o lo tau mawhaile li ilo lalo nani, I whaasese ai lo tangata whaatuatua, a ia whaapea ona mātou mauti noa, o lo mātou whaatuatua wai ati oi. Tai foi ngā luenga le nana ka ia pe ona mātou whaangalunga le nefia. O lunga lava lovina, nei maso o mai o whaavau lava. And we all say, Amen. And amen. Praise the Lord.